Pozdrav, evo ovdje ćemo raditi ogledni ispit iz statistike 2 i koristit ću formule čisto da bude lakše odmah za snalaženje, pa za ovaj prvi zadatak trebamo formule za indekse i ovdje je malo kompliciranije, tako da ću možda povremeno i zaustavljati video jer se moram i ja snaći malo. Znači sad krećemo sa A zadatak. Odredite verižne indekse profita po godinama i prikažite ih jednostavnim stupcima. Znači to će biti ova prva formula, apsolutne vrijednosti koje idu u verižne indekse i nazivamo ih VT. I ovdje piše V1 nema, znači on ostaje prazan osim ako nam je zadan, a sad ovaj V2 i sljedeći V do Vn nam je formula, znači taj sljedeći kroz prethodni puta 100. Znači jednako sljedeći kroz prethodni puta 100. Verižni nam samo pokazuju razliku u odnosu na prethodnu godinu, samo promjenu u odnosu na prethodnu godinu. Ok, B zadatak. Odredite bazne indekse profita na bazi 2003. kao bazne godine i interpretirajte najveći i najmanji bazni indeks. Kad dobijemo to, odmah dođemo do 2003. i upišemo stotku. Aha, to nam se zove IT i možemo napisati da je 2003. godina bazna. Da, 2003. je 100. Sad ovdje malo je čudno, taj bazni indeks gdje nam je zadana godina bi trebala biti ova 7. formula, ali ja ju ne mogu baš najbolje objasniti osim da kažem ovo. Ako nam se ta godina nalazi negdje na sredini i želim ići u gornju godinu, onda krećem sa tom godinom uvijek, isto kao računanje ovog kak se zove, isto kao računanje ovog prethodnog indeksa, ali uglavnom krenem sa tom godinom, podijelim ju sa sljedećom godinom krenem sa sljedećom godinom, podijelim ju sa ovom godinom, nju fiksiram, znači ovu početnu godinu, i pomnožim sa 100. I to sad mogu razvući. Znači, tak da u toj formuli uvijek se dijeli ova sljedeća u onom smjeru u kojem idemo sa baznom. A kad idemo u donjem smjeru, onda ćemo pak dijeliti sljedeću prema dolje, znači tu u ovom trenutnom redu, ćemo podijeliti sa tom baznom. Samo baznu treba fiksirati jer nije verižni indeks, verižni se gleda iz godine u godinu, dok se bazni uvijek gleda u odnosu na točno određenu godinu. Nisam sad fiksirao, znači to fiksiram puta 100. Znači sad, ako gledamo ovu formulu, da ovo je jako čudna formula, to je u biti jedina formula za taj slučaj gdje u baznu godinu upisujemo 100. Znači nisam baš siguran točno kako ovu formulu razjasniti, ali siguran sam u to da je najlakše gledati taj smjer kretanja i onda po tom odrediti šta se s čim dijeli. I povučemo ga do kraja. Sad trebalo bi interpretirati najveći i najmanji bazni indeks. Znači ja bi ovdje za najveći bazni indeks, ovdje ću dolje napisati interpretaciju. Znači 2001. je najmanji bazni indeks, je najmanji to nam prikazuje da je
profit u 2001. godini bio 25,93, sad dovoljno je 2 decimale, 25,93% manji od 2003. godine. A 2007. godina je najveći, koliko vidim. Znači 2007. godina je najveći bazni indeks. On nam pokazuje da je 2007. Profit u odnosu na 2003. godinu iznosio, i sad samo tu minus 100 gledamo, znači 120, ovih 225,92 minus 100, znači 125 točka, sad ako zaokružim je 93, da, 125,93%. I to je to, u biti, da. Samo da označim. Ok, C zadatak. Koje je godine najveća promjena profita u apsolutnom iznosu i koliko je ona iznosila? Znači, pretpostavljam da se gleda u odnosu na prethodnu, što znači opet, znači, apsolutna. Tu nije potrebna nikakva formula po meni, to je relativno logično. Za prvi neće biti nikakve promjene jer nemamo podataka. Za drugi će to biti taj sljedeći minus prethodni. I možemo sad povući za sve ostale, znači ovih 0,411 minus 0,417. Pitanje je koje je godine najveća promjena profita u apsolutnom iznosu. Znači, koliko ja vidim, 2007. godine. 2007. godine je bila najveća promjena, najveća apsolutna promjena u profitu. Te je iznosila 1,7, to je u milijunima, ja mislim, da. Milijuna kuna. Ok. To bi bilo to. I sad, D. Koje godine bila najveća promjena profita u relativnom iznosu? To ćemo, moram razmisliti kako ćemo to točno izračunati. Aha, pardon, tu ne treba niš računati, već je izračunato, znači zato imamo verižne indekse i samo gledamo ovo gdje je najveće odstupanje od 100. Pošto se traži najveća promjena profita u relativnom iznosu, to se gleda onda u odnosu iz godine u godinu. I to će ovdje biti ovaj indeks 140,74, a to bi bilo onda 40,74%. Znači D 40,74%. Ne znam da li bi tu šta bi tu napisao za interpretaciju. Iznosio je porast 2004. u odnosu na 2003. Nisam siguran da je nužno pisati toliko o tome, ali evo. Ok. Zadatak. Odredite bazne indekse profita na bazi 2006 je jednako 100. Je li poredak indeksa isti kao i u slučaju bazne
2003. Ne znam točno šta to znači, ali sad ćemo isprobati. Znači 2006. pišem opet indeks 100. Pošto se traže bazni indeks isto kao i ovdje, onda je ista šema. Znači sad pišemo jednako. Ta godina u koju sad izračunavamo, podijeljeno sa ovom i nju fiksiramo. Znači obavezno fiksirati ako je bazni, ne treba fiksirati ako je verižni, i puta 100. I to je onda ovih 109.09. I sad idemo prema opala, tu se može još i do skroz gore otići. Ok, a prema dolje idemo, znači u toj godini koju tražimo, podijeljeno sa ovom iz godine koja nam je bazna, puta 100. Ne znam točno koja je najbolja metoda za zapamtiti to, ali treba si isprati mozak s tim. I to nam se zove IT 2006 jednako 100. Samo da riješim ove decimala, je dovoljno 2. Ok, i sad je pitanje je li poredak indeksa isti kao i ranije. Da vidimo šta bi to točno značilo. Iskreno nisam 100% siguran šta im to točno znači, osim, ne znam, da gledamo jel cijelo vrijeme raste indeks, pa onda možemo zaključiti da raste. Pogledao sam rješenje, tamo piše samo da indeks je isti, ja pretpostavljam da je zato što isto raste. Ovo, pa ćemo napisati ovdje poredak indeksa je isti, a nisam 100% siguran šta je to točno trebalo značiti, pa me nemojte baš uzeti za riječ tu. Ok, odredite i interpretirajte parametre linearnog i eksponencijalnog trend modela profita. Ok, ništa, samo ćemo napraviti onda graf. Sad možemo koristiti, možemo dolje koristiti godine, možemo koristiti redne brojeve. Ovo lakše je čisto, i tak su i oni u rješenjima dodali stupac i stavili su si ovdje redni broj. Zapravo nije lakše, moramo zbog nule, mora nam graf krenuti iz nule, tako da treba dodati ovaj stupac kao xos. I uvijek kad radimo te trend modele želimo da nam graf krene od nule. Ok, označimo to i insert ovaj scatter i treba dodati ovu liniju trenda koja nas se pita, linearni i eksponencijalni. Ok, bit će linearni, bit će opcija, ovo je linearni. I da vidimo eksponencijalni. Ok, ovo je eksponencijalni. Malo veći čisto da se vidi. Odredite i interpretirajte parametre linearnog i eksponencijalnog trend modela profita. Ok, za ovo ćemo se vratiti nazad na formule i sad ovdje imamo, prva formula je statistika i trend modeli i ovo ću sad spustiti dolje čisto da
da bude jedno pored drugog. I ovdje sad ima špranca za linearni model i za eksponencijalni model. I doslovno možemo samo to prepisati. Ne znam zašto se više ovo ne može kopirati, prepisati, ali u biti to je ovo, x je 0 u ishodišnoj, i onda imamo ovu praznu crtu 2001. To napišemo s obzirom na to što nam je zbilja ishodišna. I dalje ovo sve imamo ovdje jednostavno za copy-pastat, zato što nema smisla sad to trošiti vrijeme sve pisat. Ali u biti ovdje je samo prepisano kako model izgleda. Ovdje je prepisano ova rečenica, ovdje je prepisana ova rečenica. Znači jedina razlika je što ćemo u ove prazne crte upisati šta nam fali u tom zadatku. Znači ovdje imamo tvrtku XY i imamo nekakve ove A jedinica će biti milijuni kuna. Odnosno u ovom slučaju A bi bilo 1,74, a jedinice bi bile milijuna kuna. Isto tako za ovaj B, doslovno se samo prepiše ova špranca i napiše se broj koji ovdje stoji za B. A ovdje je šema, ovaj y je bx plus a, pokazuje znači da je ovo bx plus i ovo je a. I doslovno a dođe na tu poziciju. Znači samo se pozicije iz formule koja je ovdje napisana prepišu u tekst. I još kao kontekst se doda tipa umjesto y će nam biti ovo, ono što to je, znači profit. Samo slovo y zamijenimo sa onime što prikazuje zapravo stupac y. Ovo je xos, ovo je y-os. I to je to, nema sad potrebe da to dalje pišem. Ista stvar je za eksponencijalni model i to ima u rješenjima. Ali doslovno je samo prepisana ova špranca. To je najbitnije se sjetiti da ima za svaku tu stvar ima špranca u formulama. Sad je prema reprezentativnijem modelu procijenite profit u 2010. godini. Reprezentativniji nam je onaj koji ima bolji R kvadrat. Ja ovdje dobivam da je R kvadrat jednak. Možda zbog mojeg broja decimala ili nešto. Aha, ne, samo malo, šta je ovo? Ovo su dva linearna su. Zašto se nije prikazao eksponencijalni model? Aha, ok, ovo je eksponencijalni model. Sad se vidi da je on bolji. Malo je više 0.9, 0.3.1. Uglavnom doslovno prepišemo tu formulu. Samo se za ovaj e na neku piše exp. I onda ćemo napisati je jednako 1.985 puta exp u zagradi 0.1864 puta, i sad nam je x, nam je ne godina nego redni broj te godine, jer smo za graf koristili redni broj. Znači za 2010. sad ovdje nam fali, znači ako je 2007. 6, 2010. će biti 9. I upišemo ovdje puta 9. I odgovor će biti ovih 10,625. To nam je pod G. Super, nemam boje.
I to je to. Ok, ja sam ovdje sad stavio točno ove formule koje su korištene za pojedini zadatak i skužio sam da mi je nešto mozak bio zablokirao. Znači, kad smo gledali ove bazne indekse, to je bio ovaj ovdje pod B formula i logično je, znači ono ako se odabere neki bazni indeks, onda ide ta nova godina u tom istom redu kroz prethodna puta 100. Znači to bi bila, ako je IT, ta neka teta, onda a ovaj stupac u kojem radimo taj izračun smatramo pak y, ne? I onda će biti taj y t kroz ovaj stupac smatramo tim y, onda će biti taj y teti, znači ovdje piše ovaj y osnovan, ne? Taj y teti kroz y beti, a b je bazna, zato je y b kao bazna. I u kojem god smjeru da idemo, uvijek se radi o tome. A F4 u zagradi piše jer to podsjetnik da se mora fiksirati ta godina. Znači F4 je podsjetnik da se prilikom računanja fiksira bazna godina. Znači u kojem god redu da se nalazimo, uzimamo podatak iz tog reda i dijelimo ga sa fiksiranom baznom godinom. Ovo je dosta bitno ovdje. Ok, četvrti zadatak, ishod 2. Izračunajte odgovarajuće stope promjene za dane verižne indekse i interpretirajte vrijednost verižnog indeksa u 2000. godini. Uglavnom ovo će biti pod A zadatak. Znači stopa promjene samo od indeksa oduzimamo 100, jer svaki indeks ima dodanu tu stoticu i onda ćemo dobiti baš kao stopu promjene. Interpretirajte vrijednost verižnog indeksa u 2000. godine. Znači, pod A, u 2000. godini broj noćenja bio je 3% manji nego u prethodnoj 1999. godini. I to je to. Biti verižni uvijek gleda u odnosu na prethodnu godinu, bazni gleda u odnosu na baznu godinu i to je sve. I sad je dalje slično. Znači odredite bazne indekse na bazi 2003. je 100, odmah si stavimo tu 100, napišemo bazni indeksi, da ga centriram. I interpretirajte vrijednost baznog indeksa za 2000. Ok, znači sad ćemo koristiti ti bazni IT 2003. je 100 i sad ponovo vraćamo se, koristimo ovu formulu apsolutne vrijednosti u bazni indeks. Znači formule B. I to će nam biti, znači, taj neki IT red će nam biti taj u tom redu podijeljen sa baznom godinom F4 da se fiksira puta 100. Je li to dobro? Je.
Da, ovdje sam se zaustavio jer sam vidio da je drugčije rješenje u rješenjima, ali to je krivo, znači nisu fiksirali ovu godinu. I u biti razvuče se do gore i sad se napravi ovdje ista stvar, uzme se ta godina, podijeli sa tom prethodnom, sad ne treba fiksirati jer je samo jedna, ali u biti je dobro fiksirati i pomnoži sa 100. Ok, ovdje sam napravio grešku pa ću obrisati. Zaboravio sam da su ovdje krećemo sa verižnim indeksima i za to nam treba druga formula, a to je verižni indeksi u bazni indeksi. I ona ima dva smjera, znači ovo su verižni u bazni, formula 6. I sad imamo, ako nam je 2003. je 100, nju fiksiramo kao 100 i želimo sad ići u smjeru prema gore, onda gledamo ovu gornju strelicu, to nam je neki IT, znači ovo je IT i ovdje piše IT i onda gledamo je jednako IT plus 1, znači ovo je IT, onda je ovo sljedeći red, IT plus 1 kroz, i sad ide VT plus 1, što bi bio, znači ovdje ide IT plus 1, to je ovaj, jer je IT plus 1, sljedeći korak, kroz VT plus 1, znači to će biti opet ovaj u istom redu, puta 100. Znači jedno nam označava, ovaj sam IT nam označava taj trenutno broj reda u kojem se nalazi to što izračunavamo, a onda IT plus 1 nam je ovaj sljedeći red, a VT bi bio ovo, a VT plus 1 bi bio ovaj sljedeći koji gledamo. I njega sad razvučemo prema gore i dobijemo rješenja, samo ih treba staviti na ovako. Ok, a sad za ovaj donji idemo na IT minus 1, znači 100 kroz VT. Sad to je malo čudno, znači to će biti ovaj sljedeći. Ops. Puta VT i kroz 100. Ok, to je sad 104. Znači, dosta su različiti kad se ide u gornjem smjeru i kad se ide u donjem smjeru. Ok, sljedeći zadatak traži, ovo je B. C. Sljedeći zadatak traži da odredimo broj noćenja po godinama ako je poznato da je broj noćenja 2001. bio 7400. To odmah napišemo, 7400. I sad ponovo ako odemo u ove formule, samo gdje su ove dole formule, i možemo ovdje vidjeti verižni indeksi u apsolutne vrijednosti, jer želimo, mi samo imamo razliku, možemo saznati jedino iz tih indeksa, ali imamo tu nekakvu početnu vrijednost i želimo doći do apsolutne vrijednosti. I samo da skopiram formulu tu sa strane, ja ću obrisati, znači za C zadatak, dobro, i opet ima smjer, znači za neki yt, to nam se naziva yt, tu ćemo napisati broj noćenja, za neki taj yt, ako idemo u gornjem smjeru, je jednako, i sad koristimo taj
šta je to, yt, yt plus 1 kroz vt plus 1, ne? I puta 100. I sad nam je rješenje 7551. U rješenjima je zaokruženo na cijeli broj, mislim logično je da će biti cijeli broj kad su noćenja. A za u obrnutom smjeru je opet malo kompliciranije, ali u biti samo treba gledati šta znače ova slova. Jedino je caka da mi koristimo na primjer i it i to zovemo drugčije, ono y ili nešto. Uglavnom treba samo se ne pogubiti oko toga. Ali sad kad idemo na ovaj neki tu y t, to će nam biti jednako i ovdje kaže yt minus 1, znači to je ovaj yt puta vt, v nam je ovo, pošto je puta vt, to bi bio u ovom redu, jer nije plus 1. Znači ako piše s lijeve strane yt i s desne strane vt, onda znači da se nalaze u istom redu. A ako lijevo piše yt, a s desne strane yt minus 1, onda znači da se taj yt minus 1 nalazi u redu iznad. I podijeljeno sa 100. I onda dobimo ovih 7622 i možemo razvući do kraja. Ne znam, se traži nekakve, ne traži se interpretacija. Ok, i sad dalje imamo ovo, ako pretpostavimo da se broj noćenja po godinama kretao linearnim trendom, odredite broj noćenja u 2006. godini. Sad to ima više načina. Može se doslovno iskopirati ovaj, šta sad, trebam vrijednosti, zaboravio sam kako se to radi, values, ok, znači možemo si doslovno iskopirati vrijednosti i natjerati ga da nam to produlji. Ovo, samo da ugasim. Ok, i natjerat ga da nam produlji tu do sljedeća dva. I samo, pošto su noćenja, maknuti. Znači ovo možemo raditi samo kad je linearno, kad nas se traži da linearno produljimo, onda možemo samo povući ovako, on automatski. A inače bi trebali napraviti nekakav graf, znači onda bi samo dodali, sa desne strane, onda bi samo dodali stupac lijevo, opet bi ga nazvali x, opet bi krenuli 0, 1, 2, šta već. Napravili bi, ne znam zašto on inzistira na ovim decimalama, napravili bi graf, stavili bi liniju trenda, uzmemo linearno, dobimo formulu i dalje samo uvrstimo povećam i dalje samo uvrstimo u ovu formulu, gdje će nam x biti ovaj redni broj, znači točno ovaj ovdje zadani x, ne godina, nego baš taj broj. I to je to, sad to nema smisla nužno da pišem dalje. Ok, znači sad se traži ovo, ako pretpostavimo da se broj noćenja po godinama kretao linearnim trendom, odredite broj noćenja u 2006. godini. To će biti ovo ovdje, znači sad to je bilo ko da produljim isto godine. Znači u 2006. je 8139. Da, bit će treći još za kasnije.
8139. Ček, stavit ću baš jednako ovo pa da se vidi odakle dolazi. Ako neko gleda kasnije. A sad ovdje traži u ako se kretao eksponencijalnim trendom. U tom slučaju onda koristimo ovaj graf. Dodajemo na njega eksponencijalnu i želimo dobiti ovu jednadžbu. A to je slično kao u prošlom ispitu, ako je to iz ispita. I znači pod to će biti onda jednako 7416.9 puta i sad exp, znači uvijek kad je e na neku to je exp 0.0157 i koristimo, pošto je ovaj graf nastao sa ovim x-evima od 0 do 6, onda koristimo broj 6 samo. Puta, znači u formuli piše x, ovdje ću pisati 6. I to je 8100, kod mene je ispalo 149, kad se zaokruži je 150. 8150. To je pod F, odredite ukupnu postotnu promjenu broja noćenja od 2000. do 2004. Relativno jednostavno, samo što se to, postotnu promjenu. Ok, želimo doći do ovih nekih apsolutnih brojeva i sad možemo doslovno uzeti je jednako ta sad 2004. kroz 2000. minus 1. I dobit ćemo apsolutni broj, znači želimo u postotku, to je onda 6,03%. Ops, možemo samo staviti jednako to. I to je ukupna postotna promjena i riješen je kompletan zadatak. 4, ishod 3. Tu ću se isto prebaciti da vidim. Znači, zadani su podaci o količinama prodanog voća 2015. i 2016. godine, što predstavlja podatak u ćeliji F7. Ovo su u pravilu interpretacije, znači gdje je F7, to bi bila ova ovdje godina. Znači ako je P0 puta Q0, ta nulta godina nam će biti ova nulta cijena 2015. i nulta količina će biti nulta količina 2015. isto. I to će nam samo prikazati ukupan prihod, ili šta je to? Ukupan prihod 2015. godine. Jer kad se pomnoži cijena i količina unutar iste godine, dobivamo prihod iz te godine. Sad, što predstavlja podatak u ćeliji I5? U biti mi sad moramo riješiti to. Ajde na brzinu ću staviti. Znači, P0 puta Q1, to će biti ova cijena P0 puta količina 1, to nam je ova sljedeća godina. Onda P1 puta Q0, to će biti ova sljedeća cijena
to će biti sljedeća cijena iz 2016. puta količina iz 2015. To i P1 Q1 će biti cijena iz 2016. i količina iz 2016. I to je to. Ok, pita nas se što predstavlja podatak u ćeliji i5. Znači, predstavlja nam samo, da, ovo je krivo, ovo nije ukupan prihod, nego ukupan prihod od Grape-a. A i5 će nam biti ovaj ovdje. On predstavlja ukupan prihod od Grape-a 2016. godine. Zašto? Zato što koristimo... ovdje je i5, samo malo. Normalno. Tu je i5. Ukupan prihod od jabuka. To su jabuke. Zapravo ovo su sve teorijska, tu nema smisla da nešto... i bit će možda za računat. Ok, ajde, ništa, idem nastaviti onda. Znači, ukupan prihod od jabuka 2016. Sad je pitanje za koliko su se promijenile cijene navedenih vrsta voća u 2016. u odnosu na 2015. računajući uz neizmijenjene količine iz 2016. Sad, za taj zadatak koristimo ove formule. I one će biti jako korisne, može se na prste. I ja bi čak preferirao na prste, ali pošto imamo formule i pošto test mislim da će biti jako opsežan, bolje je naučiti se koristiti formule jer već imamo polugotove komade. Znači, za ovo riješiti prvo želimo si napraviti dolje sve sume. Čekaj, zašto ovo nije? Prvo ovo produljiti do kraja. Je li to sad kako spada? Mislim da je, samo da provjerim. 5, da je. Ok, dodat ću ovdje još reda. Ok, želimo sume. Znači, ovaj ovdje znakić je znakić za sumu. I ako piše suma P1 Q0, znači to bi bilo suma. Evo ga, ovo je suma P1 Q0. Želimo si te sume prvo posložiti da bi mogli dalje rješavati ovaj zadatak. I šta nas se sad pita? Za koliko su se promijenile cijene svih navedenih vrsta povrća, računajući uz neizmijenjene količine iz 2016. U odnosu na 2015. uz neizmijenjene količine 2016. Sad tu treba dobro razmisliti koja je to od ovih formula. Ok, znači u našem slučaju će to biti formula 2. Znači, samo da ju ja izrežem. Da lijepo ima. Ops. Ctrl-C. Formule. C. Znači, to nam je slučaj za koliko su se promijenile cijene. U ovom slučaju svega, pa ćemo koristiti sumu, ali inače možemo za bilo koju od ovih stvari koristiti formulu. Računajući uz neizmijenjene količine iz konačne godine. Znači, mi gledamo koliko su se promijenile cijene svih navedenih vrsta u 2016. To je ta konačna godina u odnosu na 2015. računajući uz neizmijenjene količine iz 2016. 2016. nam je veća, pa nam je zato to konačna. I ovdje kaže suma P1 Q1 kroz suma P0 Q1 puta 100.
I to će biti jednako suma P1 Q1 kroz suma P0 Q1 puta 100. 113,65, odnosno promijenile su se za 13,65%, jer samo gledamo ovo od što se razlikuje od 100. To bi bilo to. Za koliko su se promijenile cijene svih navedenih vrsta, ok, da napišem baš kao cijela kopirat ću cijelu interpretaciju čisto da, znači ovo je baš kao kompletna interpretacija, sad cijela rečenica, mislim da nije nužno, ali dobro. Za koliko su se promijenile cijene svih navedenih vrsta voća u 2016. u odnosu na 2015. računajući uz neizmijenjene količine iz 2015. Ok, znači ovdje treba malo razmišljati. Ne se ugasi. Formule. Znači ako se radi o 2016. u odnosu, znači neizmijenjene količine iz prethodne godine. Neizmijenjene količine iz početne. Znači to bi bila ova prva formula. Doslovno može se, ja mislim, identificirati po samom kraju rečenice, ako se ne varam. Znači, neizmijenjene količine iz 2016. Ako znamo da je to konačna, onda nam je to ovo podcrtano. Neizmijenjene količine iz 2015. Ako se spominje još i 2016. onda bi to bila početna godina. I onda imamo još jedinu verziju gdje su neizmijenjene cijene. Ok, znamo, znači možemo eliminacijom doći do tog da se radi o formuli 1. Nisam još isprobao, nadam se da nisam sad glupost provalio. Ajde da probam. Tu imam rješenje pa ću vidjeti. Znači P1 Q0 kroz P0 Q0 puta 100. 113,76, to je točno. I samo ću tu kopirati interpretaciju, nema smisla da ju pišem. Ali uglavnom cijene svih navedenih vrsta voća u 2016. u odnosu na 2015. računajući uz neizmijenjene količine iz 2016. su se povećale za 13,76%. Uglavnom, samo ću sad gledati ovo kako se koje računa. I sad idemo opet po ovu formule. Znači, šta nam je sad ostalo? Računajući uz neizmijenjene cijene iz 2015. A to je to, jedino što je ostalo je neizmijenjene cijene iz 2015. Samo je pitanje u količine. Da, koliko su se promijenile, znači količine. Uz neizmijenjene cijene. Znači, količine, cijene iz početne godine. To je formula 3. I samo da ju izrežem. Ću obrisat. I to nam je suma P0 Q1 kroz suma P0 Q0 puta 100. Da vidim je li to točno. To je točno i interpretacija, znači promijenile su se 1,64%, šta već.
Za koliko su se promijenile količine, opet formule, u biti iskoristit ćemo valjda sve formule, znači sada eliminacija je sve jednostavnija. Količine 2016. u odnosu na 2015. uz neizmijenjene cijene. Ok, količine, neizmijenjene cijene iz konačne godine, znači formula 4, to nam je jedino ostalo. F i to bi bilo P1Q1 puta kroz P1Q0 puta 100. P1Q1 kroz, već sam zaboravio, P1Q0 puta 100. 101,53 šta već nešto, to je točno. Interpretacija promijenile se za 1,54% i to je to. Za koliko su se promijenile vrijednosti svih navedenih, opet formule, tu sad više nema puno za razmišljat. Super. Vrijednosti, znači za koliko su se promijenile vrijednosti i to, evo ovdje podcrtana riječ vrijednost. Znači najlakše za identificirati su ovaj kraj rečenice i samo skužiti da li je to konačna ili prethodna godina. I to je to. Znači ova peta formula sad ide. G. Zašto on to uvijek gore stavio? Znači suma P1Q1 kroz suma P0Q0 je jednako P1Q1 kroz P0Q0 puta 100, 115, to je točno. I to je to. Ops. I samo da označim rješenja. Tu su rješenja. Uglavnom, po kraju rečenice se skoro odmah može vidjeti koja od ovih formula je potrebna za zadatak.